By difference ang tabok job notification kaisa katal sok mani no hai nagi nai lenai kaisa National Health Mission itigi kaisa sok mani hingke boni post ni bumung hingke Community Health Officer CHU nuzagita hingke nirok amono apply kai manai 7 November 2022 nisi o horni barota nisiming sengnai barota ek nisiming sengnai tangke boni last date hingke 17 November 2022 hingke horni Barata painai boni last date hingke or vacancy tongnai 191 hingke boni pore amoke contractual basics ken asanai 11 month ni bagai hingke amono online te registration ma khainai online te no apply ma khainai interested and eligible candidate may refer to the details advertisement published in NHM mane National Health Mission website ma hanai or jagane Tripura NRHM o mahanai ta or jaga website or jaga ke or jaga hage bro nirok ani description link mane or jaga kot nai ke nirok nai le le or jaga ke je somoyo nai apron dino hingke nirok apply ke manai ta hingke tabuk to apply ke miya ko hingke 7 tarik ni 12 hor ni simi hor ni 12 somoyo apply ke manai hingke friends ang vacancy hingke 191 hingke omo bare wi phamau kome wi phamau the number of posts may increase decrease hai suja tong hingke nirok omo vacancy bare wi phamau kome wi phamau haita hingke essential qualification of pusang nana hingke general nursing and midwifery GNM bachelor of science in nursing BSc rok khaijak hingke nirok apply ke manai hingke boni syllabus hingke general knowledge tongnai basic anatomy and physiology ko haroni general knowledge hingke 10 ni hingke basic anatomy and physiology ko 10 of 5 hingke child health ko hingke 10 tongnai hingke nirok amono nagi nai leti hingke nirok romanai ta kan kaha ke nai to goi pori thoknai hani bagai hingke total mark tongnai 100 ni hingke poni pore nirok tismo sai pe ha important date hingke 7 ni siming sanai honi hingke boni age relaxation tongnai ni friend chong 42 years ni siming you are on ke 42 years ro manai hingke SC/ST roni bagai hingke 47 years hingke apply kai manai hingke friend chong or jaga te kaisa rozak tongo the shortlisting jak porong ni bagai hitabo ni rok sakri mai bela ha mabai pe mani pore beton pusang manai hingke 25000 manai ni rok hingke te ni rok ni tabo performance nang samang kaha kai mani rok khai ge brok ropinai te 15000 he bai ke ma beton manai ta ke 35000 rok magai painai hingke age count musung nising khai janai hingke tabo 31 October 2022 nising count khai janai ta hingke friends jongte kaisa or jaga important nirok 100 mark ni ronai kuiso omo exam ronai hingke or jaga busung nanai the cut of mark qualifying the written examination is 30% all category of candidate URSC roni bagai thong pare joto purana 30% mala hangke nirok or jaga qualifying nai hisomo or jaga rozak tongta hingke hapane 35 to paksa borok kabang pamala hangke ba or hapane asuk ni bisingo ni rozak bahaita ang yapang mau bonse bara pang mau hapane 30% ni bising 30% nargan nilai cek pa nang nai bahaita hingke the examination will be conducted for 100 mark in multiple choice tongai MCQ me ke question tongai go kaisa 1 mark manai kaisa salah hangke 1 mark manai kaisa sayang lah hangke blane 0.25 hingke kaibri sayang lah hangke nini 1 mark katong tangai ta bai hingke friends or jaga online form pe bai ke ni rokhainai hingke nai de tabok sagang pela registration ma kaine ban pore ke login ma kaine login te password ma ronai tan nin mobile number rok ha hingke password ong la bai ke mabok sanai or jaga hingke ban pore 3 number 3 o 3 step tabo 3 step thang hangke ni profile upload ma kaine photo hingke signature hingke 10 pass ni 12 pass ni bo herok or jaga document rok bo mabok sanai ma upload ma kaine ta hingke tabo or jaga line by line thangla hangke nai nirok ulo khai pro ne nirok mai ge sinai apro hangke hai ke nirok siang la hangke bai ke form fill up registration khaine bo herok siang hangke apro nirok comment khai sade ang roi ronai 7 tarik ni siming 7 tarik horni 12 ni siming application start nai hingke friends ang asuk jora te ni rok ani channel ko tal ko subscribe khai che ko to hangke subscribe khai ge tong ro de ken te ni rok notification ro ma gani bagai ang
hingke amai kini rana so bagai tongke sani tebe beka serangai tebe video rok kadal topik ani bagai wasam rok kai hingke nironi friends anga bu bisa share kai brok nabu siro kai apply rok hai mana tei hingke asu jala toni friends ong tutana hambai